Good evening, everyone. Mwiriwe mwese. I'm so happy to meet you once again through this time. Nishimiye kongera kubonana namwe muri aka kanya. I'm sure that God is going to bless us with His word and His heart. Nizeye ko Imana izakuduhera umugisha mu ijambo ryayo no mu mutima wayo. Before we begin, let us pray. Mbere ko dutangira reka dusenge. Dear Heavenly Father, we thank you. Data mu ijuru turagushimiye. You have given us this time once again to be able to share your word. Nongeye kuduha aka kanya kugira ngo tubashe gusangira ijambo ryawe. Father, when the earth was without form and void and darkness, Data ubw'isi itagiraga ishusho yuzuye umwijima kandi iriho ubusa. and this earth was not able to overcome this darkness by itself. Icyo gihe isi ntabwo yabashije kunesha umwijima yonyine ku bwayo. No matter how hard they tried, but it was completely ruled by the darkness. Ukwiye kugerageza kose ariko yugarijwe n'umwijima. However, one word, that's spoken by God, that it completely saved it. Ariko ijambo rimwe ryavuzwe n'Imana ryarekejije. What word was it? Ijambo bivuze ni irihe? Let there be light. Yaragize iti ntihabeho umucyo. When light came to the earth, Umucyo wasaga mu isi, the darkness was not able to find any space to stay, umwijima ntiwigeze ubona akanya, because the light overcomes the darkness completely. bitewe n'uko umucyo wanesheje umwijima wose. Father, this is a salvation. Data ako ni kugakiza. Many people think that in order to receive salvation, we have to fight against sin by ourselves. Abantu benshi batekereza ko kugira ngo twakire agakiza ariko tugomba kurwanya icyaha twenyine ku bwacu. So people try to stop sinning, people try to keep the law, Bituma abantu bagerageza kudacumura, bakagerageza no kubahiriza amategeko, but they use their own power. ariko bagakoresha imbaraga zabo, They use their own determination. bagakoresha kwiyemeza kwabo. But there is no one who can be justified by the deeds of the law. Nyamara nta muntu ushobora gutsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. That's why, Father, we need your grace and mercy. Niyo mpamvu Data dukeneye ubuntu bwawe n'impuhwe zawe. We need the word, Dukeneye ijambo ryawe, and we need the Jesus. kandi dukeneye Yesu. So as you promised, you sent us Jesus. Rero watwohereje Yesu nk'uko wadusezeranije. And Jesus Christ, He took all of our sins and He was crucified at the cross. Yesu akoreye ibyaha byacu byose nuko abambwa ku musaraba. That is how all of our sins were paid by the blood of Jesus. Nuko ibyaha byacu byose byishyuwe na Yesu Kristo. We praise the Lord. Turaguhimbaje We Nyagasani. proclaim this gospel. Duhamije ubutumwa We bwiza. preach this gospel. Turabwiriza ubutumwa bwiza. Allow everyone who listens to this message to receive this message in their heart. Ukunde buri muntu wese wumva ubutumwa abwakire mu mutima we. Father, we thank you. Data turagushimiye. I pray everything in the name of Jesus. Dusenze byose nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. This evening, let us open to the book of Matthew, chapter 2. Kuri ubwo reka tumbere muri Matayo ibice bibiri. Matthew chapter 2, from verse 1 through 12. Matayo ibice bibiri umurongo wa mbere kugeza ku wa 12. If you found it, let me read. Iyo mwageze reka dusome. Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bajya Yerusalemu barabaza bati, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. umwami wa Yuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba none tukaba tuje kumuramya. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. Umwami Herode abyumvise ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose. And when he had gathered all the chief priests and the scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. Ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko ababaza aho Kristo azavukira hariho. So they said to him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, Bati ni Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya niko byanditswe n'umuhanuzi ngo, But you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for one of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. nawe Betelehemu mu gihugu cya Yuda ni ukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ari we azaturuka umutwaro uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared. Nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri. And he sent them to Bethlehem and said, Go and search carefully for the young child,
And when you have found him, bring back word to me, that I may come and worship him also. abatuma i betelehemu ati nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana nimumubona muze mubimbwire nanjye njye kumuramya. When they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. bamaze kumva umwami baragenda, kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere, irinda igera aho uwo mwana ari ihagararaho. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, barapfukama baramuramya, maze bahamura imitwaro yabo bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Then, being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country another way. baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode, banyura iyindi nzira basubira iwabo. When we read the Bible emphasizes the faith. mu gihe dusoma Bibiliya usanga ishimangira kwizera. Because the Bible clearly says that it is impossible to please God without faith. Nk'uko Bibiliya ibivuga neza, iragira iti ntibishoboka ko washimisha Imana udafite kwizera. So all of us, we know that without faith, that we cannot please God. twese rero tuzi neza yuko tudafite kwizera tutashimisha Imana. Therefore, the people try their best to have faith. bituma bagerageza uko bashoboye kose kugira ngo bagire kwizera. People try their best to believe in God. abantu bakoresha ibishoboka byose kugira ngo bizere Imana. But how can we believe in God? ariko se twakwizera Imana dute? You see that some people, in order to have faith, they fast. abantu bamwe kugira ngo bagire kwizera biriza ubusa. Some people, they go up to the mountain. abandi bazamuka imisozi. Even some people, they pray all night long in order to have faith. abandi bamara ijoro ryose basenga kugira ngo bagire kwizera. Some people, they pray with tears that God, please give me the faith. abasenga bamena amarira bati Mana ndagusabye umpe kwizera. But how, do you think that we can get the faith in that way? ariko se utekereza ko twabona kwizera muri ubwo buryo nk'ubwo? One day I visited Kenya, umunsi umwe nasuye igihugu cya Kenya, and I got a witness journey. nuko ngira urugendo rw'ivugabutumwa. So, a place called Kajiado, where Maasai people lived, I visited that place. nagendera agace kitwa Kajiado gatuwe n'ubwoko bw'Abamasayi. So I spent 5 weeks with Maasai people, rero namaranye ibyumweru bitanu n'Abamasayi, and I was preaching the gospel here and there. nari kubwiriza ubutumwa bwiza hirya no hino. One day I was invited to attend the Sunday service. uyu munsi umwe natumiwe kugira ngo nitabire amateraniro yo ku So cyumweru. before the service, I found some, the women. imbere y'amateraniro rero hari abagore nabonye. Now, with the Maasai local language, they were continuously speaking something. bakomeje kuvuga amagambo mu rurimi rw'Abamasayi. And I saw the one woman who was beating the wall of the church with her forehead. nabonye umugore uri guhunda agahanga ke ku rukuta rw'urusengero. I was very curious to know, what she was doing at that time. nuko ngira amatsiko yo kumenya ibyo yakoraga muri ako kanya. So I asked my friend, who was accompanying me, nuko mbaza mugenzi wanjye wari wamperekeje, what is she doing now? ese buriya ari mu biki? And he told me that she is praying. nuko arambwira ati buriya ari gusenga. Praying for what? ese ari gusengera iki? She is asking for the forgiveness of sin so that she may attend the service with a clean heart. ati buriya ari gusenga abazi ibyaha kugira ngo yitabire amateraniro afite umutima ukeye. She was hitting the wall of church with forehead continually. yahundaga agahanga ke ku rukuta rw'urusengero umwanya wose. And I asked him again, nuko ndongera ndamubaza nanone, does she repeat that every Sunday? ese ibyo ngibyo arabisubiramo buri cyumweru cyose? And he said yes. nuko aravuga ati yego. Every Sunday she was beating the church wall with her forehead when repenting, when asking for the forgiveness of sins. buri gihe cyose mu gihe arimo kwihana ndetse ari gusaba imbabazi z'ibyaha, ngabaga akubita agahanga ku rukuta rwo ku rusengero rwabo. I did not ask how long she did it, sinamubajije igihe amaze abikora, because she looks somehow old. kubera ko yasaga n'umuntu ushaje. So I just thought that probably she was doing this kind of the things
for more than like 20 years or for more than 30 years. You see that many people, in order to have faith, they do something in order with all of their heart. Even though they cry, they fast, even they go to the deep mountain. You can see that still so many people, they live in confusion. Dear viewers, how can you have faith? Let me give you an example. Let's say that you meet one stranger on the street. And then this stranger that asks you that, sir, can you please lend me some money? nuko umuntu utazi kubaza ati nyakubahwa ese wanguriza amafaranga. I am faithful man. Ndi umuntu wo kugirirwa icyizere. If you just lend me 1 million Rwanda franc for today, ungurije na miliyoni imwe y'amafaranga. You let me know your number. I will pay you back 1.2 million Rwanda franc tomorrow for sure. If one stranger comes to you and asks you for this, do you think you can do that? Because in one day you will be able to earn 200,000 as an interest. Do you think you can do that? I'm sure that none of you will do that. Why? Because you cannot trust that man. That man is a stranger. How can you lend the 1 million Rwanda franc to the stranger? Nobody can do this. Why? Because you don't know who that man is. If you do not know who that man is, even if you try your best to believe in him, you can't believe in him. Faith is not something that you can acquire or you can produce by your determination or by your effort. In order for you to have faith toward somebody, you must know that someone exactly. Now, as you know that I'm a pastor, even that I live in Rwanda more than 11 years. You know my name probably. Even you probably know where even I live. Some of you may, probably have known me for many years. Now it is very easy for you to trust in me because you have the exact information about me. That's why even if I ask you maybe to borrow some money, can you please help me because I am in trouble? Since you know where I live, since you know who I am, if you can afford to lend me the money, you may do it. Yeah, with the goodwill. But if you do not know who I am, you will never do that. The faith is something like that. You can never have faith toward me if you do not know who I am. If you do not know what kind of person I am, that even if you try, you are willing to believe in me, but you can't believe in me. Even God saying, even though you want to believe in God, even though you try to believe in Him, even though you pray a lot and you fast many days, if you do not know the heart of God exactly, you can never get the exact faith toward Him. That's why in the Bible, that God says that know God exactly. Let us read one verse in the book of Hosea. Book of Hosea, chapter 6, verse 3.
What does the scripture say? ese ibyanditswe bivuga ngo iki? Book of Hosea chapter 6 verse 3. Hosea ibice 6 umurongo waho wa 3. Let us know, let us pursue the knowledge of the Lord. His going forth is established as the morning. He will come to us like the rain, like the latter and the former rain to the earth. Aravuga ngo dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka, azatunguka nta kabuza, azatuza ameze, azatunguka nk'umuseke, nk'imvura y'itumbya isumye ubutaka. Word of God stands forever. Ijambo ry'Imana rihoraho iteka. Word of God is very much precise and accurate. Ijambo ry'Imana rirahamye kandi rirasobanutse. You see that even though we cannot see the future, nubwo tutabasha kureba mu gihe kizaza, but I'm sure that all of us we know that tomorrow the sun will rise. Ndamereza ko twese twemeranya yuko ku munsi w'ejo izuba rizarasa. Probably tomorrow about 6 a.m. sun will rise. Bishoboka ko hariko ejo ahagana mu saa moya izuba rizarasa. Do you believe that? Ese birabyemera? Do you know that? Ese birabizi? That's why here the Bible says Amavanga birivuga ngo he is going forth as established as the morning. ngo azatunguka nk'umuseke utambika nta kabuza. Yeah, we all know in the rainy season, it rains heavily. Tuzi neza ko mu gihe cy'imvura iba ari nyinshi cyane. In Rwanda, in dry season, there is no rain. Mu Rwanda mu gihe cy'impeshyi nta mvura igwa. We know this. Ibyo turabizi. Why? Because it is like routine of the many years. Kubera ko iri mihindagurikire imaze igihe kinini cyane. That's why what is really important is to know who God is exactly. Ikintu cy'ingenzi cyane ni kumenya Imana neza iyo ariyo. If you know who God is exactly, uramumenye neza Imana iyo ariyo. If you know what God says in the Bible exactly, uramumenye neza icyo Imana yavuze muri Bibiliya. Even if you are not trying to believe in Him, nubwo utagerageza kuyizera, you can find faith in your heart automatically. ushobora guhita ubona kwizera mu mutima wawe ako kanya byikoze. Why? Because the word of God is always accurate. Kubera ko ijambo ry'Imana igihe cyose rihora rihamye. Always exact and always it does not change. Ijambo ry'Imana rihora rimeze kimwe kandi ntirijya rihinduka. There is one thing God cannot do in the Bible. Bibiliya avuga ko hari ikintu kimwe Imana itabasha gukora. It is written in the Bible. cyanditswe muri Bibiliya. The Bible says it is impossible for God to lie. Bibiliya avuga ngo ntibishoboka ko Imana yabeshya. If God speaks something and He does not keep, we cannot believe in Him. Imana iramutse ivuze ikintu nticyubahirize icyo gihe ntitwanayizera. Actually this Bible consists of two parts. Ubundi rero Bibiliya igizwe n'ibice bibiri. Old Testament and New Testament. Hari isezerano rya kera ndetse n'isezerano rishya. We can say that old promise and the new promise. Ushobora kuvuga ko ari isezerano rya kera ndetse n'irishya. In the Bible there are a lot of promises. Muri Bibiliya harimo amasezerano menshi cyane. Even so many prophecies. Harimo n'ubuhanuzi bwinshi cyane. Even there are more than 300 prophecies about Jesus Christ. Harimo n'ubuhanuzi burenga 300 tuvuga kuri Yesu. There are more than 300 prophecies were written in the Old Testament even before Jesus was born in this world. Bumwe muri bwo burenga 300 bwananditswe mu isezerano rya kera na mbere ko Yesu avukira muri iyi si. And then all prophecies written in the Old Testament were fulfilled except one, that is the return of Jesus Christ. Bwanditswe bwose mu isezerano rya kera bwarasohoye uretse bwo kugaruka kwa Yesu gusa. Now God, He speak His word and He always accomplished His word. Imana igihe cyose burivuga ijambo ryayo ndetse ikanarisohoza. That's why I can say that God is trustworthy. Niyo mpamvu twavuga ko Imana ariyo kwizerwa. Why? Because He promised and He always keep His promise. Kubera ko isezeranije iteka ryose urayibariza isezerano ryayo. Suppose that I make a certain agreement with you 100 times and I have kept all of them. Reka twaze ko nagiranye amasezerano nawe inshuro 100 kandi izo zose uko zakabaye nkaba narazubahirije. I'm sure that you will consider me as a trustful man. Ndamya neza ko kigiye watangira kumfata nk'umuntu uherwa icyizere. Pastor Cole is really trustful. Wagivuga uti pastor ko no kwizerwa. Because he promised me 100 times and he kept everything. Kubera ko yasezeranije inshuro 100 zose kandi akubahiriza isezerano rye. God, He promised everything and this everything was fulfilled and accomplished. Imana yasezeranye ibintu byose kandi uko byakabaye byarasohoye. Because that's why the Bible says God is faithful. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ko Imana ariyo kwizerwa. So if you receive His guidance, niyo mpamvu rero uramutse wakira ubuyobozi bwayo. His word, His word, it is not a lie.
ijambo ryayo si ikinyoma. As God says, everything happens. Ibintu byose bigenda nk'uko Imana yabivuze. I just want to share with you my testimony. Ndashaka kubabwira gato ku buhamya bwanjye. Let us read the book of Hebrews chapter 10, Reka dusubire mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 10 verse 39. umurongo 39. Book of Hebrews chapter 10, verse 39. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 29. But we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 39 aravuga ngo ariko twebwe ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ntabwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. I received this word as a promise when I was in the theology school. Nakirije ijambo nk'isezerano ubwo nari mu ishuri rya teologiya. At that time I was a trainee. Iki gihe nari ndi guhugurwa. I was being trained to be a missionary. Nahugurwaga kugira ngo nzabe umumisiyoneri. So, one day, the headquarters organized the Grand Bible Crusade. Umunsi wo ku cyicaro gikuru baje gutegura igiterane cy'Bibiliya gikuru. Actually, in Korea we have many pastors. Muri Korea dufite abapasiteri benshi. When such, the Grand Bible Crusade, took place, mu gihe ibiterane bikomeye nk'ibyo ngibyo bibayeho. Now the church members, they invite their friends, their family. Iki gihe bene batumira inshuti zabo n'imiryango yabo. And when such, the newcomers, they come, the church members, they try to connect them with the pastors who are very good at preaching the gospel. Mu gihe abantu bashya baje icyo gihe abayobozi bagerageza kubahuza n'abapasiteri bazi ko babwiriza ubutumwa bwiza. By the time I was not a pastor, ariko iki gihe sinari umupasiteri. I was just a trainee. Nari umunyeshuri. That's why even to get the one person that I preach the gospel to, it was very difficult. Ukuntu umuntu nabwiriza ubutumwa bwiza nabwo byari bigoye cyane. But at the time, this word of God came to me. Ariko icyo gihe ijambo ry'Imana ryanjeho. This scripture says that you have a faith to save the souls. Cyanditswe kiravuga kiti ufite kwizera kugira ngo uzakize ubugingo. Even though that I read this verse, ubwo nasomye iki cyanditswe. In the beginning I had a doubt. Bigitangira nari mfite gushidikanya. Can I really preach the gospel and to save so many people? Ese ko nabwiriza ubutumwa bwiza nkakiza abantu benshi. But there are many pastors. I don't think the church members they connect the newcomers to me. Even if I were them, I would try to find the spiritual pastors. Yeah, I had this kind of thought. But anyways, the word of God is the word of God. I just kept it in my heart. And with this heart, I was, after the service, I was looking for the people whom I can preach the gospel to. Amazing thing is, from the first day, I was able to meet the people. That week, I was able to meet the 5 newcomers and preach the gospel, and people received the salvation. As far as I know, that even the pastors, the meeting the 2 or 3 people, it was really hard. But for me, I was just a trainee. But I was able to meet the 5 people and I could preach the gospel. It was not because I was spiritual, I was great. God wanted to teach me that one thing, the word that I promised, it must be fulfilled. Today I read the Matthew chapter 2. In this story you can find wise men. This man, the wise man from east. During that time there was no train, there was no the high express bus, there was no even the airplane. Now we can see that these wise men from east, they started a journey from the east all the way to Jerusalem. The very funny thing is, they followed the guidance of star. I'm sure that they had their own idea, they had their own experience. But they did not add anything else. They just followed the guidance of the star. Now this the guidance of star is the guidance of God. Now actually it was not easy decision, but
ntabwo cyari icyemezo cyoroshye ariko while they were following the guidance of the star, they were able to reach where God exactly want them to be. mu gihe bakurikiraga ubuyobozi bw'inyenyeri bageze aho Imana yashakaga ko bagera. Probably on the way they could have met so many obstacles. bishoboka ko mu nzira bashobora guhura n'ibisitaza byinshi. Probably the river, imigezi, the mountains, imisozi, even the beast, cyangwa se inyamaswa, a lot of even desert. ndetse n'ubutayu. However, they followed the guidance of a star. They were able to reach this Jerusalem. ariko ni hantu bakurikiraga ubuyobozi bw'inyenyeri amaherezo bageze Yerusalemu. But very funny thing is, gusa ikintu gitangaje nuko when they reached the Jerusalem, bageraga Yerusalemu, the one thought came to their mind. hari igitekerezo kimwe cyabajemo. Now we are here to worship the King of the Jews. turahanga kugira ngo turamye umwami w'abayuda. Where is this King of the Jews to be born? ese umwami w'abayuda agomba kuvukira he? He must be born in the house of the king. bati nakabuza kwe kuvukira ibwami. Let us go to the king's palace. ntacyo reka tujye ibwami. Now they just follow this understandable and reasonable thought. bakurikira ibitekerezo rero byumvikana bisa n'ukuri. And they knocked the house, the gate of the king's palace. baragenda bakomanga ku irembo ry'ibwami. According to their understanding, it was very much true. bagenda ku myumvire yabo bumvaga ko ari ukuri cyane. According to their thought and calculation, it was really true. bagenda ku bitekerezo byabo n'imibare yabo bumvaga ko ari ukuri cyane. However, ariko it was different from the guidance of the star. byari bihabanye n'ubuyobozi bw'inyenyeri. Why? kuki? Because the destination that star wants to lead them to, it was the Bethlehem, not the Jerusalem. kubera ko icyerekezo inyenyeri bayoboragamo ntabwo cyari Yerusalemu, ntabwo cyari Betelehemu. Because it is written in the Bible that the King of the Jews, that Jesus, is born in Bethlehem. kubera ko byari byanditswe ko Yesu umwami w'abayuda azavukira i Betelehemu. But now the wise men from east, they followed their thought. ariko abanyabwenge baravuga iburasirazuba bakurikira ibitekerezo byabo. And it brought them misery actually. nuko bahura n'akaga gakomeye. You see that many people, they know that Jesus Christ, who Jesus Christ is. abantu benshi bazi Yesu Kristo ari we. And the people know that what Jesus Christ did. kandi abantu benshi bazi Yesu Kristo yakoze. I meet so many people and I ask them question. nawe n'abantu benshi babaza ikibazo. Do you know who Jesus is? ese mwamuzi Yesu ari we? Do you believe that what Jesus did for us? mwarize Yesu Kristo yadukoreye? All of them say that, yes, I believe. bose baravuga bati yego rwose ndabyizera. Jesus Christ is my Savior. Yesu ni umukiza wanjye. Jesus Christ, He took all of our sins. Yesu yakuye ibyaha byacu byose. And Jesus Christ, He died on the cross for my sins. Yesu yapfuye ku musaraba afira ibyaha byanjye. Okay, how many sins? Or how much percent of the sins that that Jesus Christ died for you? ese Yesu yapfuye ibyaha byawe bingahe? The people said, yes, of course, 100%. baravuga bati birumvikana ko ari ijana ku ijana. Jesus died for all my sins. Yesu yapfuye ibyaha byanjye byose. Everybody said like that. buri wese uko niko avuga. Everybody, they answered me in this way. abantu bose uko niko bagiye bansubiza. However, ariko when they see themselves having evil thoughts and doing the evil actions, iyo birebye bagasanga bafite ibitekerezo bibi bakora ibikorwa bibi. just like these wise men in the beginning, they followed the guidance of the star, but when they reached the Jerusalem, they followed their thought that this King of the Jews must be born in the king's palace. nk'uko abanyabwenge byatangiye bayobora n'inyenyeri, ariko bagera i Yerusalemu bagakurikira ibitekerezo byabo bati byanze bikunze umwami akwiye kuvukira Yerusalemu ibwami. Even though people said that Jesus died for my sins, ubwo navuga ngo Yesu yapfira ibyaha byanjye. however, nyamara because I commit to sin, ukora ko mugikora ibyaha, I have these evil thoughts. ukora kugira ibitekerezo bibi. Now I have now I do the evil actions. ubwo nakoze n'ibikorwa bibi. I'm a sinner. bityo ndi umunyacyaha. I'm a sinner. ndi umunyacyaha. I cannot go to heaven sinajya mu ijuru unless I repent for my sins. kiretse gusa nihamye ibyaha byanjye. You see that many people, they conclude with their thought, conclude with their understanding. abantu benshi bafite umwanzuro ushingiye ku bitekerezo byabo, ushingiye ku myumvire yabo. As I told you that these Maasai women that I met, uko nigeze kubabwira uyu mugore w'Umusai nahuye nawe, every Sunday before the service, they were beating the church wall with their forehead. buri cyumweru cyose mbere y'amateraniro bajyaga bahunda agahanga kabo
ku rukuta rw'urusengero God, please forgive my sins. bati Imana ndagusabye imbabarira I ibyaha committed byanjye this sin, that sin, please forgive me. nakoze ibyaha ibi n'ibi ndagusabye imbabarira I didn't ask how long they have done this. sinigeraga mbabaza igihe bamaze babikora But it seems that they did this more than 20, more than 30 years. ariko byasaga nk'aho ibyo bikoze imyaka 20 cyangwa se irenga 30 They repeat this continually. Why? bakomeza gusubiramo ibi ngibi igihe cyose kubera iki Because even though they knew Jesus, they made a conclusion according to their thought, according to their calculation. barakora ubwo bamenye Yesu ariko bagiye bafata imyanzuro ishingiye ku bitekerezo byabo ndetse n'imibare yabo Dear viewers, nshuti mukurikiye now even these wise men, they followed their thought. abanyabwenge nabo bakurikiye ibitekerezo byabo And because of that, kandi kubw'iyo mpamvu now I hope that you read the whole chapter of Matthew chapter 2. nijye mwasoma igice cyose cyo muri Matayo ibice bibiri Now King Herod, who heard this news, umwami Herode amaze kumva ayo makuru he made a kind of order to kill all the male babies under 2 years in Bethlehem. yahise ashyira itegeko ry'uko impinja zose ziri munsi y'imyaka 2 ziri Betelehemu zose zicwa So many, the male babies were killed. icyo gihe rero impinja nyinshi cyane zarishwe You see that the Bible says, Bibiliya iravuga ngo there is the way that seems good in the eyes of man, but its end is destruction. hari inzira igaragarira umuntu nk'ari nziza ngo ariko iherezo ryayo ni inzira yo kurimbuka The reason why people follow their thought, igituma abantu bakurikira ibitekerezo byabo it is because their thought sounds good and looks the right. bakora ku bitekerezo byo bisa nk'ari byiza bisa nk'ari iby'ukuri They follow their thought bakurikira ibitekerezo byabo because it seems to be right. bakora ko bisa nk'aho ari ukuri However, nyamara the Bible says Bibiliya iravuga its ngo end is destruction. iherezo ryabyo ni ukurimbuka Even these wise men, without second thought, they just followed their thought that now that we are going to meet the King of the Jews. abanyabwenge nabo nta no kubitekerezo bwa kabiri bakurikiye ibitekerezo byabo bibwira bati tugiye guhura n'umwami w'abayuda King of the Jews must be born in the king's palace. umwami w'abayuda rero agomba kuvukira ikambere ibwami nta Let kabuza us go to the king's palace. reka tujye ikambere mu nzu y'umwami Now you see that they followed their thought. bakurikiye ibitekerezo byabo And then, hanyuma because of this, icyo kintu rero so many male babies under 2 years, they were killed. cyateye impinja zose z'abahungu ziri munsi y'imyaka 2 kwicwa Now, this the wise men, they realized that they were wrong. abanyabwenge baje kumenya ko bibeshye And then they came out of this king's palace. nuko basohoka mu nzu y'umwami They found the star again. baza kubona inyenyeri nanone And they forsook their idea and their own thought. bareka imyumvire yabo n'ibitekerezo byabo And again, they followed the guidance of a star. nuko bongera gukurikira ubuyobozi bw'inyenyeri It is called repentance and faith. byitwa kwihana no kwizera To, to put down their rightful thought, gushyira hasi ibitekerezo byabo to put down their own eyes, gushyira hasi amaso yabo and then they followed the guidance of stars again. hanyuma kugira bagakurikira ubuyobozi bw'inyenyeri nanone We say that this is repentance and ibyo faith. tubyita kwihana ndetse no kwizera And when they followed the guidance of the star again, mu gihe bongera gukurikira ubuyobozi bw'inyenyeri nanone now we can see that this star that led them to where this baby Jesus was born. tubona neza ko inyenyeri yabayoboye kugira aho wa mwana Yesu yaravukiye Many people in this world, even though they say they believe in God, they believe in Jesus, but they do not forsake their own rightful thought. abantu benshi muri isi bavuga ko bizera Imana kandi ko bizera Yesu ariko ntibajya bareka ibitekerezo byabo by'ukuri That's why they make a conclusion according to their feeling, according to their thought, and according to their calculation. impamvu bafata umwanzuro ushingiye ku kuntu biyumva ushingiye ku bitekerezo n'imibare yabo Dear viewers, nshuti mukurikiye you are not the justice. rero nturi umucamanza Who is that justice? ese umucamanza ni nde Justice is God. umucamanza ni Imana God is the only one who can make the final judgment. Imana niyo nyine gusa ishobora guca urubanza rwa But nyuma very funny thing is that so many people, they stand on the position of justice and they judge by themselves. gusa igitangaje ni uko abantu benshi bahagarara mu mwanya w'umucamanza bakicira imanza bonyine ku bwabo I'm a sinner because I commit a sin. I feel the sin in my heart. nyine cyakora ko niyumvamo ibyaha mu mutima wanjye That is your judgment. iyo ni imicire yawe y'urubanza What is the judgment of God? ese Imana ica urubanza ite The Bible clearly says, Bibiliya ivuga neza iti who shall bring a charge against God's elect? ese ubwo ninde uzarega intore z'Imana It is God who justifies. ese ni Imana kandi ari izitsindishiriza Many people think
abantu benshi baratekereza when I commit a sin, mu gihe nakoze icyaha I have to ask for the forgiveness of sins. ngiye gusaba imbabazi z'ibyaha I have to deliver this sin to Jesus. icyaha kugishyira kuri Yesu I have to put my sin on Jesus, icyaha cyanjye nkagishyira kuri Yesu and Jesus will forgive my sins. hanyuma Yesu akababarira icyaha cyanjye. Many people think like that. abantu benshi nuko batekereza But that is the thoughts of the people. ariko nyuma ibyo ni ibitekerezo by'abantu. What does the Bible say? ese Bibiliya ivuga ngo iki? Book of Isaiah chapter 53, mu gitabo cya Yesaya igice cya 53 verse 6. umurongo wa 6. For we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. twese twayibye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Listen to me carefully. Mwumve neza. Here, the Lord, it is God, right? Uwiteka n'ubisoni Imana. God has laid on him the iniquity of us all. Imana ngo yamushyizeho gukiranirwa kwacu twese. Now, who is this him? Uyu uvugwa ninde? Yeah, now this him, it is Jesus Christ. Uyu uvugwa ni Yesu Kristo. God has laid on Jesus our iniquity. Imana yashyize kuri Yesu gukiranirwa kwacu. Who has put all of our sins on Jesus? Ese ninde washyize ibyaha byacu byose kuri Yesu? Is it you? Ese ni wowe? Is it by that you are asking for the forgiveness of sins? Ese nuko wasabye imbabazi z'ibyaha? No. Oya. No, God did not give you any kind of work or any kind of the mission. Imana nigeze iguha umurimo wari wose cyangwa se misiyo iyo ari yo yose. Why? Kuki? Because you are imperfect. Kubera ko udatunganye. You cannot do it anything perfectly. Nta kintu na kimwe wakora mu buryo butunganye. No, if you did it, you do even miss some or you do forget some behind it. Gusa ko ari wabikoze wenda hari ibyo kwibagirwa cyangwa se ukagira ibyo usiga. Probably because of that sin you would go to hellfire. Ariyo kubera icyo cyaha cyari gutuma ujya mu muriro. That's why God did it by himself. Cyatumye Imana ibyikorera. God has laid on Jesus iniquity of us all. Imana yashyize kuri Yesu gukiranirwa kwacu twese. And all of our sins. Ndetse n'ibyaha byacu byose. Now, in other words, that John chapter 1 verse 29, it is saying that sin of the world. Nkuko muri Yohana igice cya 29 bivuga ngo ni ibyaha by'isi. Jesus paid his life. Yesu yishyuye ubuzima bwe. Jesus shed his blood Yesu yamennye amaraso ye. for all of our sins. Ibyaha byacu byose. That's why God said, iki cyatumye Imana ivuga iti it is God who justifies. ni Imana itsindishiriza. God justified you Imana iragutsindishirije through the blood of Jesus, binyuze mu maraso ya Yesu. through the works of Jesus Christ. binyuze mu mirimo ya Yesu Kristo. And now the God is asking you to believe. kuri Imana iragusaba ngo ubyizere. Dear viewers, now you can see the guidance of a star and your rightful thoughts. We are like the wise men in this generation. Even in front of us, there is the word of God, even there is our thoughts. Which one are you going to believe? Which one are you going to make a conclusion with? It is up to you. For me, I chose the word of God. And I began to speak after the word of God. And I could see that the word of God works in my life. I really hope that all viewers, you choose the word of God and you speak according to the written word. Now, thank you very much. I will speak up to here. Let us pray. Heavenly Father, we thank you. You have given us this beautiful evening. Father, many times we listen to the word and it seems that we follow the word. But in the middle, when we are challenged by a certain situation or certain obstacles, we easily follow our rightful thoughts. And because of that, even we forsake or we forget the word of God. Who does not know that Jesus in this world? Even in Rwanda, the most church goers, they knew Jesus. However, even though they know Jesus, but still so many people, they stay in sin. They still have condemnation.
bakomeza kwiciraho iteka. Why? Kuki? Because they make a conclusion according to their thought. Bafata umwanzuro ushingiye ku bitekerezo byabo. Through this story of a wise man, Binyuze muri iyi nkuru y'abanyabwenge, I hope that all viewers are able to learn the important lesson. niringiye ko abakurikiye bose bashobora kwiga isomo rikomeye. Following the guidance of the Word of God, Ukurikira ubuyobozi bw'ijambo ry'Imana from the beginning up to the end. guhera mu ntangiriro kugeza ku iherezo. I'm sure that through that we are able to receive what God prepared for us. Binyuze muri icyo Imana izabasha kuduha ibyo yaduteguriye. That is the eternal life. Ariko ubugingo buhoraho. That is the perfect righteousness of God. Ariko gukiranuka kw'Imana gutunganye. With that we can go to heaven. Dufite ibyo dushobora kujya mu ijuru. Father, we thank you. Data turagushimira. Not only the issue of the salvation from sin, bitari ikibazo cy'agakiza gusa k'ibyaha, but also, God, you have prepared all the solutions for the problems in our lives. Imana amaze kudutegurira umuti w'ibibazo byose by'ubuzima bwacu. May you bless every followers, umugisha abakurikiye bose, so that this word of God can penetrate in their heart. kugira ngo ijambo ry'Imana rishingire mu mitima yabo. I pray everything in the name of Jesus. Senze byose neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Thank you very much. Murakoze cyane. See you next time. Nawe utaha.